Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke Integrated Territorial Organization naga arpuh Nyotrip unaiwing arajar arpuh sao kadang yai beteng ban sam ni kikot linkedop hakeleng kanong ba shelong kata hakendai lat yodo bat chiki weki jaka kum sesora batru sesor jawai hagani ke jing peteng ban sam ni kikot linkedop ke jing temu jong ke hitu kalong ban pun sengutu halor ke jing penkeu ye ke bai boarding de sarkar Meghalaya bat kani ke hukum kan ban khia ye kinong thang boarding ban ke sarkar kade ban penjari ya ke kindon section 65 jong ke Indian Electricity Act arajar lai ban pensting ya ke by boarding ya ki bathang hayin ke sarkar kade ban pensange no mardor ya ke hukum ban kaliang ke hitu kala penrem jorru ya ke jing pha seu by light nadu ke shitarik uyong arajar arpusau ke sarkar jela Shushu ka seng kala dawaru buka sarkar kade ban sange no ya kani ka jingban ben yi kipat ba bat kade man perkhat biang halor kani ka rai ka seng kala ong ru ba ka por kala dai kin pensawa ya ka sur bat pertaya ka jing kela ka sarkar MDA kade ban sim jing kit khle halor kani ka jingban lingkor yu pat ba badada ka sarkar kadu napisa kade ban pensange lut ya ka jing thung yi ki consultant ki bamdan jingmod has secretarian कमर्शियल और डोमेस्टिक में जो लाइन में आता है ना उसको आप बढ़ा दिया और जो इंडस्ट्रीज का है ना उसको कम कर दिया तो हम लोग आप पब्लिक लोग को समझा रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है आप लोग कैसे करता है तो आप पढ़ लीजिए तो समझ आएगा Oh yeah. Yes. I go like commercial. Your shop for commercial, commercial, great commercial. For you, they have increased. I will increase and for domestic. You're opposing it. Yes, we are opposing it for the people. It's not only affecting the consumer. This affects everyone. Even What you should do something regarding this? no, you can just understand it. You can read it and then you can check out in the news and all how we are gonna move forward. Good. Move it. Let's move it. Thank you so much. क्या कर रहा है गवर्नमेंट है ना जो आपका कमर्शियल है ना आपका तो कमर्शियल भी होता है लाइट का और डोमेस्टिक आता है ना डोमेस्टिक और आपका कमर्शियल है ना लाइट कमर्शियल इसको कम कर दिया इंडस्ट्रीज को कम कर ring to ay maring electricity bill. Okay. What it's doing is for you like you are calling in light commercials. Okay. Light commercial. And your domestic focus or domestic and so on. So what they have done is they have increased for domestic and your income on the light commercial. They increase it. Whereas in the other hand they have this decrease for the industries. Okay. So they have the increase from the industry. So so now we are making the people understand that how the government is taking the money from you guys and then dispersing into other programs of their and support us also with this. Okay. So we are giving this synopsis to everyone. What happened is that we're just trying to make people understand that how the government is stealing from your light bills, from your electricity bills, from commercial and domestic. Okay, so we are trying to make the people understand how what the government is doing. So on this 24th October 2024 also this MSREC, Meghalaya State Electricity Regulatory Board, they increase the price for domestic and your light commercial, not heavy commercial, but for industries and all they have reduced. So we're trying to make the people understand and also seeking for your support regarding this issue because it affects everyone from the poorest to everyone, also from shop owners, hotel owners and everyone. So we're trying to make people understand what the government is doing. So madam, so please support us also regarding this, okay, ma'am? Because it's very important. Thank you so much. What else?
So in the industries area, they are charging more. So like for public, commercial, and all, they are for the industries they are charging less, and for the public and commercial, and all, they are charging more. It's written there. So we need the public support to approach the government. And for industries, for industries and Kathmandu, they have okay. So we are trying to make people understand how the government is giving all these extra facilities, but at the same time is doing something else from the back, but taking money from us. So we are just trying to make people understand and also looking for support to get under regarding this issue, because this does not affect the it affects everyone in the state. So we're just trying to involve everyone in this. That's all. So please go है ना, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो डोमेस्टिक है और आपका दुकानदार है ना, इसका बड़ा है, हाँ। और ऊपर से क्या क्या है जो ये इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज का वो लोग कम कर दिया, वो किससे लूट रहा है और इंडस्ट्रीज को दे रहा है। ये डिसीजन अकेला अपील कर रहा है कि पब्लिक लोग से भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये खाली किसी को अटक नहीं करता है, सबको अटक करता है जो मेघालय में रहता है। तो इसमें कोई ट्राइबल नॉन ट्राइबल नहीं, सब प्राइवेसी। तो हम लोग आगे आए हैं, इसको समझा रहा है हम लोग को, और ये कॉपी दे रहा है। From the MESRC, they have increase soon the light bills now. So we protest we again. So we come and make you guys understand. Yes, we are against the government. So you can read, yeah, English, yeah. Jelas sekali ada yang approach kan, problem besar. Jadi industri area में industri क्या और जो domestic commercial semua dia ada. English ya, इंग्लिश ना हिंदी, हिंदी की तो है ना। सुनिए, क्या हुआ कि हम लोग वीडियो से आया है, तो हम लोग पब्लिक लोग को समझा रहे हैं। जैसा अभी आपका कमर्शियल में आता है ना, लाइट कमर्शियल, हेवी कमर्शियल, उसको आपका गवर्नमेंट में ना, गवर्नमेंट सरकार 24 अक्टूबर को आपका कमर्शियल और डोमेस्टिक को बढ़ा दिया। लेकिन जो कारखाना है, इंडस्ट्री है, वो लोग के लिए कम है। तो पब्लिक से लूट रहा है, जो वो लोग को मतलब कि बाकी पब्लिक है, वो मदद कर रहा है। तो हम लोग पब्लिक को समझा रहे हैं कि आदमी लोग को समझा रहे हैं इससे क्या प्रॉब्लम होगा, आपका भी प्रॉब्लम होगा। ऊपर से अगर आपका कोई पेंडिंग बिल होगा ना, उसका पूरा आपका निकाला जाएगा, और हर महीना ना आपको अप्रैल से दिसंबर तक है ना, उसका पे करना पड़ेगा 5 हर महीने 5 तो आप सोचिए, आप किसान आप सोचिए कि लाइफ में चला जाएगा, भी चला जाएगा, जिससे हम लोग पब्लिक को समझा रहा है, आपका सपोर्ट मांगता है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। डन श्योर है the industries area they are doing more and they charge less, and for the commercial and the domestic is not in fact. Untuk sudah hal-hal ini. यहाँ में काम करें ना, तो ये सुविधा वर्कर्स के लिए ना, लाइफ के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए कंपनी किया और डोमेस्टिक के लिए
tu dah nang ga parang. Tu apa dek kasih ya. Boleh bila satu ikut nu thang tu. Magang. Tak kau tu. Tak boleh pihir kang. Ni ai kan kuat itu dah. Kadai ba bakio belai ni mucu ai pi kan ni kan mat supule kan ni di parang kan ni kasih ni kuat pi supule tang kan ni long tu kan nomor ba kabelai ki kuat misal ban tiêu biang yang kabelai na du tarik jong ya jong i jong bala adat ti jong arsa ting khandai sit ka long khandai sin siang ya ban siu biang de ting kum nakal yang kaseng ting kuat bangin aban ya trelang bat pi kan long yiru bang yo support na pi long da te dengan suka ai pi kan ni supule tang ni dah pulih kan ni kelas tu Boleh yang habak kan. Kon yang jong yo hitu amba. Tak tu jing thang tu. Man peta kan ni ka bakio ni ka bat belak teman ta. Ni suka ban pen tu api kan namba kan jing thang. Dan kuliah kan ni dan terang ni parang. Apa dikasih. Tadi ban belak ka sarkar. Tanya kini dia bat. Jadi kilong ye nang sam kan jaga factory dekat Bukit. Ya. Iso tu api kenang ba la sasi da don ngam sarkar kam so tu ta kan kasan lang bang ini persai kan ni kan. Nah. Apa api kau? Kot tin mama yo mat mut panten kieu belai mau. Ini kum nak kalian keseng ting wa em mangin panyat pailang bat pi ti kalau kum ni kan. Maba ya kum yang ni basa sesionong kum ni basa badi jing dia kum ni kipa mangin siu bang ya belai je. Ti kum yang kini ki saud ni kap ki yang sarkar kum hospital ki kini ki kap ki yang trong di sarkar kan no. Kim penkiu dia ya kata kabila ki haban siu bang kan ni khandai sien. Tingi nak liang hitu ngibut ban pasya kan ni. Tingi su ai fikan kon sepule ni parang ni kasih te sepule mapinam ni ni kasih sang bapin tutuk bah. Ayo mai atlai ni mah ni. Asu baru. Yang ini saya kadang ini seperti sepule kami mau kil. Ni alay na kuma. Dah kita keluar wah. Tapi warna kasang ngayo. Hindi wan nakasagito. Ito. Hindi na sa rasakil. Mah. Puli ka to kit sa suto bang wah. Ko matanyang sa ito maani ko kapi. Kami persiap tu lat hapsi asin. Di sa puli itu dan parang kasing doju. Yang pilih kita. Ya mah. Ang wan nakaliang sa ito. Wan ang kot ba. Iki span jumpa balat je. Balat hapsi asin. Sa puli itu dan kasih bang parang. Dan yang kecil tu, Kau mana yang segitu? Main spot bah, dia besar spot itu bah, bakio belat Sylvian Asia, dia besar, ada dia Sylvian. Main spot bah, misalnya belat Sylvian Asia, main pasal ini. Yung parang ni yo kasi. Mo me. Percaya saya yo ku. Wani waktu siang tu ia di bebak itu awak ibu pelat kepil itu awak kami di macam ni bahaya itu awak bila untuk ada kamu dapat nanti ambil dari ekstra kepil ini nak sen itu ini kita pura itu sangat tu lagi kita dua imut percaya jori itu awak ini mah boleh cuba halo tom ibu ada yang itu mah saya jadi tapi kawan kau tadi ada efek kau yo bisa tu dia sini yo kita aku belak bila ni kau ke sarkar mo disin kan apa iwan sepi ini lagi hito wah ha
Jadi sebentar ini iwan ni percaya itu awak duku pelak kebilai kami ni. Bom dengan mengampak ya. Macam ini wa sebentar untuk percaya jor itu awak ini naduk central body la da kelam jor ka itu awak ini itu awak tu bilai. Ni tidak mau di persugun tu igno sang cenang apa bukan sentian dewa sami ikut apa siap tu itu wa kesorkar mu. Dia boleh kecilan dia teh ban ban ini macam cenang. Kata ini lagi itu percaya jori dan sang tu ini Dewi kira lang ngopi apa sih thoi. Kau percaya iwan iwan mio tenang. Kau Sirak kali. Mau pergi jadi bersih. Pak di pas sudah sini. Ini proses kan. Ini kung kahito, Neutral Integrated Territorial Organization. Yung kasulong suti mentakas ni nila wan biyang mentakas ni banya sami kini kiling kedap sidi pai ba. Nginyo man pensuku sidi pai ba. Sarkar tadi itu pakaluti naki peduk bab kaai sidi baru spa. Dipuntahi ngiru mentakas ni nakaliang jungi lawan sidi dukan sidi try dukan sidi pai ba baru pai dulu bab pensuku iki. Ba kaniga komple jo ka MSRC jo ka Meghalaya Electricity Regulatory Board kalau may kabamla Indonesia bangirong ni up ya kata kalay po tarik November banginiyo kata ka juba nakasorka bat nakaliang di nong penyat jong ka boarding bat electricity jong ka MECL ba ya kaniga belay ka kilale menta kibalapan kiyo iki beduk iki longying longsem iki domestic iki light industries kila penkiyo benrai pat iki heavy industries pat kila pendia dikumtahi ngiru lawan mi sikmat bakani ka jing samin kedap jengi kandang ya sikmat hadu ka live tarik November jong mentau senam araja ratusa bangin pensno sipai ba siya pasarkat ya ka jing kwa ka jing dawa jengi bangin tre ya kata ka Christmas gift babi ai mo pi ini tanggung tahi bless you. Tagas ni ka akhir tarik jong nomor ka itu seorang circle nila depan sam lagi kot kedap sing pai ba man persotu yaki halo ka jing sa ban bank ban ka ni sarkar jong ni halo ka bilaj dat kerpar pai ba kita aktif bukan ni ban kenang ba ngila ban penduk pendam selon ni ka hukum jong sarkar halo ni ka bilaj ban ada ka sarkar hi kam weng ni ka hukum tharai ka hitu hi tarang ini poi saput mahap yami pai ba so silong banaki alor kani